Arahaji Moses Kigongo agambire bwabiri nabugana habanyakibina cyane RM okurwa mu Rujumbura abaru Minister Jim Muhwezi hamwe na mugenzi wabira isimbere nawo mukaruka NRM Primaries Frank Arnitwe orangirire mnaija kushaji ko NRM bitu kutaru kugaruka ngatine kibina kandi okubugana okubiraro musako tsomuru na Kasero Kampala. Discussion zitwagira twahendera twikiriziine kugira ngo ndechenta kija nka independent kushishe kibina kukigabanisamo ahabo kuba ahabo burungi bwe kibina nyine kugira ngo ntakija nene kibina kigenda umisho nkihagire mpagire abine flag abona kutandikira his excellency the president kandi mpaka kugumizamo kwika hansi mbweno nashemerwa munonga national chairman wetu wa pate okutwakira kandi twagiraho herese discussions ezabasa kulidinga chintechi kakati Frank akizana agatagera kuyimira independent ajja kudda emabega wa munne wajim aberenga amuwagira tuberega fenda tukolera wamu ekintu kyemwe bazize kirungi nnyo era buli obuki yatuzute ng'ekikulu oba ekyokulabirako tusaba n'abantu bonna bakole enkola eyo kuba nti munne bw'aba amusinze adde mabega we babeerega tugenda mu maaso tuleme kwegabanyaamu wabwe twegabanyaamu pawa amaanyi gaffe gakendeera n'olwekyo mwebaza Frank okubeera ow'amaziba n'avaayo n'aga Jim leka tukolere wamu ebyage bye mbadde nnina bigatte ku bibyo tulabe nga tuyamba abantu b'ewaffe Rujumbura. Hati ngenda kwebaza chairman abo okutwakira mu ofisi ye kandi akaganira aha burungi bwo kwatanisa bwa pate akatwinkarijinga ngo tukoragane kandi Franka kanurwa nimwe baza muno abuko tubiri ntuganira mu biro bihingwire mwe twahika twagamba na vice chairman yikiriza bwabwo burungi bwa NRM nanda ngo tukorere hamwe ahagire flag bearers ba NRM na nyendemu na president turondere ikibina cya NRM akaruru tutabaganise mu bantu izo barukuru ahabwa Rujumbura abo kuba abaterira akaruru bona n'aba movement nanye nawe twaturi abantu bingi konka nuwe yabiro wakabira arinye kandi nuwarukiza ya abandi abantu ubwingi nabwo icyo nyona we kwatanisa kimanyisa Rujumbura constituency county constituency hati yaza kugira amani nimbashaba abanyayuganda twena tukwatanise twari kibina kitu cya NRM mu misho a commission yitu nemwe nowo kitina saje nayo rukuta Museveni akuba president wihanga kakuba singire jakaruruki oba no manyango no obugaiga bwawe nubuza ko yongeraho entunguka ne yongeraho so one taking a president oba no taking entunguko muihanga no taking a security umuihanga kumangwe ego erigi mbento reke kurwana tukagaita entaro zeitu nkabantu tukazigaita hihanga ryona hapana umugandi abembezi begumbura yarwe shande omuri kiruhura nibendo buhereza burungi oburume byo bwegese bari kujangurwa inyuma munonga no baraye binene kizubu cyamizima bo mcyanga cyabo Shande secondary school nayo itize challenge umugomborera yitu abo kuba bakagitorana government kugitwara mwe nawe kiri community abazire niberebera ishomero ryabo atekena cyo kiteganisa abazire education yitu itungukire tingo kutwabere turikatsi konka hinaka kuburamo noreba government tehereza abashomesa barkumara abantu baburaburamo nowe bizube byo nabiruho nabasima government abo kubembekerirwa ryo murembe twakira kubona bo n'ubuhereza bukabura hari twati takatungira nkebi twagira irwaro twagira inguteza zarabanamo umuntu hatanogenda ukurkwenda entezete zibwire nizigo tuzakibu Rweshande ne muhamagombora amasya agari mu district ya Kiruhura bitu nubagera mu district okubembekererwa rutshiru kumara ngweshemera no kutahama no mukubembekera amashomero marungi okurwana sekizubu cy'abana kuruguma amashomero gashakwa Paulo turi yamureba hamwe na Jimmy Muhumuza.